Haba panjang kersan naki pajba ke West Khasi Hills District nak kebentak election MP Lok Sabha na Shillong seat ukur tong ke Voice of the People's Party VPP u Dr. Ricky AJ Singkon haba kerana kejingelang pajba handong stanya ke khat sau teri urempang arjar pusau ulaong da ke mensim ke bersenrang un yang ya sait nak kebentak ki kam ki biar day berkejat benriu henry un la benle kata tang la daki pajba naki lai benriu tli ki constituency kin ai ke ketika diang ke ketika mod nak kebentak jong u bat ke parti VPP. Dak bapente baulong no hikai hapok skol ba nihu ulaong bamenta ka kenti ula raikot ba unmi syakmat khlam jing babe nak benta ban leai nak benta ka menta bat ka lasai jong ka jai benriu anjen nak benta ban yesa benta yeke ibalong nak benta kari bat ka jai benriu bat nanla ne benta te kan na pai ba jong kini ke lai benriu kini constituency kenai ketika man ketika diana nakamita jonga pakadon the Voice of the People Party kongka party kabahoy kata karupa kasyang hindon kongka party nai kapuni don kalong kajisyanya kabatuli autau kongka por alor baba autau kong paru brio kongma nai paru bre ke paro kalong di bala ida snosong Bakung ke parti ngadu ke Pakistan, ibu kejisyanya awalnya, enreng don kamrok di Pakistan, yang kejikan syaran kedong pergi payah, ngilang ni komisi mat, isawat kembali, jaga parti, kelayan apa sendiri, banyak saat nak bentar, kimat, jom kejat sendiri, palok ni, kedon kamrok biru, bagi syakmat. Nginami kung kita kinongkon, kung kita kisipay bandakon, naila dengan donpat, kebanyak kesan lagi, kamlong kabasok, nakhat kami ketika po, to minyak perkhat bamba, hagabete bakane kakam susah kada, kabalang simat pa jangka jingem kajaladumpi, namalagat berkot susah kada, kakta dikirim pergi ke jengin. Kakta kita kami kamai kaji kajui, kakta kita nak kalian, kakta kita kakoi makia, kakta kita pilih putih, kakta kita nak kawan, kakta wat kita lawai jom ikut dikti jomi. Ni je lah ni kita pemawe, umum. Ada nana perkhat kita mentai ni silat, nak kerana apa askol bang lehu, abaga tulap kita yang kelapian kita mentai tadi. Nai haba perkhapat nagalanta kalaway jong ihon kikti nagalanta kalaway jong ihon somla shano kan poikai kumta kata mensim kabanga mensim jong jong sokhel ngami sakma bat kum ngom yang pan yang ni kali kawai ngam babe haba ngami sakali katuli nama ngami daga jingmot perkhat kawai syaikran O kadokno kabasmokya panle nakabenta yakabenta nakabenta kalasya komta ki parlope ladan ngimle benta lanopak ladan may mga bapi manopak menta ki parlope kombong kumne hemaya agapol puyo song yakajilong jiman ha Jerusalem uyawe ki paipa hantu wong yang baninya taipat, hagan ika por akhat pergi pajba. Dogna yang ramba, pada kemensim kebesingan, dan kemensim juga jenis sokya. Nak minta kelawai jadi konflikti. Dogna yang baninya taipat mentah. Nakaliang ba Arden mele besaya moj u presiden ke parti ulapan kan mau halor ke nongrem bat kisin jam ba ke parti ke balai kun nak benta upaj ba kentop ya ke jing yakhi nak benta ke reservation policy ke jing persya ke jing kren hindi ulat ha assembly ke jing yakhi halor ke jing syaweng jubor ki officer ke lokayukta ke jing yakun ban penrung ke ketien khasi ya ke 8 schedule bat kiwe Hakatai kesengilai don lang ru ba Edelbert Nongrum u MLA ke North Shillong, uba Bright Star Well Marbanyang u MLA ke Maulai, uba HS Kharparan u MLA ke Maurengkeneng bat kiwe. Lada shongship jiwa election kanu masih good election kalau kuno atau jiwa mereka uni prak suruai kak hadu pangala penci, lapen keren kumari diberi bilang besokan mentah.
kira-kira kumar. Habis ini election ada berkeruit di bariki, keruit itu perang. Oh, pipai ba, lada kasih ke jauh play, kadang ringkat, pembangunan gaji share gaji, gila nak jiat ke pasang. Oh, dalam ni jiwat ke Jepang jadi, mabiki, bagi voice of the people party, kadang gaji kemen, nam kali makan jangkau. Voice of the people party, nyong yang yang juga Hindi, jauhlah hari ini doa kawan. Nila Persia, baca snow tomato. Bayang ini cincin rumah adong KMA juga voice of the people party. Layang roh, dan kita pun Gibril, tam iwei paki jatkan riu, lagi iwei jua. Kita muncul yang ini cilek kejuni. Henry snow tamula, snow samut to kiflat pak. Bagi tak KMA kemajuan show fight pak, ban itu bagi dia ini kisah terakhir. Kisah dulu, ayo Kiong, salai ada keren nak bikin Hindi. Odon lagi di bawah tay, okaan nasyak. Ni kinoyam sama voice of the people party, ini diberi ke bawah tipan. Ini diberi ke tipan, Bat hapo assembly. Nimrok dan syukuran terlebih kebawan. Kami ini kekot produk. Kami tidak ada kata ke rules of procedure and conduct of business. Daniling bakian na pilihat yang ingin dorbar kawan. Bangan pinsgaw yapi. Nang kita kigugi amli. Kibong. Bakal kamlong kebebean. Ni pelan-pelan yang kabalong bean ko pipat ba. Kanya ke rule kabaan pumura. Kamadam ini keklub an, kabak pitulun di kamp apa assembly. Berarti tentang rules of procedure and conduct of business. Apa assembly, ke rule kabaan pumura, ke keren syapang ke tin, bangin penendam apa assembly siap kaong kuno. Ndai baar dan bersyukuri kredit gubernur kendal. The business of the assembly shall be transacted in English. Daiman penyiat yang kedua dan ketin perang. Kelamang dan ketin Hindi. Okey, Pak, jangan. Nila keren kakung tangan.